Paphasi. Ubuyaphi? Yesitolo. Urholo wakho uphi? Angazi ngimchiya phela. Yesitolo. Alright. Ungizweke. La ukwami. Kulila lami inyathelo la. Yangizwa? Umthetho ophuma la ubekwa ngimi. 2. Akunamntazana ozokufika la kubethi iri lesine. Labetha ngikufuna la kwami. Uyesikolweni nofana ungejaridi na? Na ungekho lapho kusho ukuthi uthunywe esitolo kwaphela. Emabona siyazwana. Yes. Ngathi kunala ngichiya khona. Ungizwe kuhle. La wami la uzokuvasa. Ukhuluma kindlule yonke. Tot uvase tot neboots lami. Ngifuna uvase tot neoverall lami esegraja. Ibe skune nangifika ngithola iskune. Umthetho bekwa ngimi la. Awunamntazana ozongena phuma la ngathi ngunompekedzwana. Ingasi la. Yangizwa? Ngaqedi. Angizwe solo batsho nginikela umuntu ukudla kwami. Kambe ugelagela ube ngunompekedzwana. La ukwami. Athemba kuzwakele. Ungilandela ibhiya ngefridge. Come on. Larry Deng.